Amen. Wakama sibongo sami endaweni yaseMthombe. Ngingibabe igama lomncane egameni laJesu. Wamlekela Jesu ngalinye ilanga egameni laJesu. Amen. Ngathi nangisinziswa wangitshela ukuthi ngidawushada. Praise God. Ngikholwa nje ngisindisiwe ngiyakhonda ngiyadonga ukuthi ngidawushada. Amen. Kwathi nasekufika lesikhathi lapho khona ngimele ngishade sengifathi kumele ngishade noma kumele ngibe nentombi ngadibuda ukuthi ngawushada bani. Amen. Ngakhumbula nganye ilanga ngihamba endleleni ngedwana ngibalisa ngithi kodwa uNkulunkulu wangidala ngaba indvodza yomuntu. Amen. Uyeta wami lengindaba indvodza yakhe egameni laJesu. Lokho ukuthi ngingakhuluma lamagama lawo kumnyama ngathandeka kuthi intombi. Amen. Praise God. Ngivuka komdali ke bathandekayo wase uyavela le uNkulunkulu angithandzele yena. Amen. Praise God. Angizange bathandekayo ngibe nekumfunda ngoba bathanda bathi umfunda umuntu umfunde ukuze umfundisise bese ngikhana umthatha cha ngimfundanga bathandekayo. Ngangimbona nje yalapha tikhontela naye ngimbona khona ngithi lo yena angangana vele ngimthethe. Amen. Nakangana nje uthi sekwende njani nakangana nje ngimthethe kwavele kwaba njalo. Amen. Hayi kumfunda ngizange bathandekayo ngoba nekujola kwami nasiceda ngisho umnyaka. Amen. Letinyanga ngabantu aba 65. Amen. Amen. Ngabatshela ngathi ngiyashada. Amen. Ngashada ke bathandayo nginte nemali. Amen. Kodwa uNkulunkulu amhle waba mhle kakhulu umshado egameni laJesu. Amen. Yakhona nababengwenya lapha awucopha njengoba namhla asicophela namhla lethi inshumayelo. Praise God. Sisebenza nje kukuhle kakhulu bathandekayo. Ngihlezi ngimbonga uNkulunkulu ngaloko. Amen. Akwendeki ke nawe ke wakholwa uNkulunkulu akujabulise. Amen. Akwendeki bathandekayo ligama lenkosi malibonga. Noma kungaba khwalo kwemigololo egameni laJesu noma kungaba khwalo kwemigolo kuthatha leti indzaba kodwa utawugcina uNkulunkulu. Amen. Nami ngathi ngilele nganye ilanga ngabona indzaba tami setikhulunywa kulesinye isigodlo ligama lenkosi malibonga. Lapha kumadlopha ke bayati bazana lapha kumadlopha ngeke ngabona kuhlatshwa ngisho imbuti ihlatshwa amanye amadvodza lenye indvodza ihleli esihlalweni ithi ayihlatshwe lembuti. Amen. Sibuya ukona liprayer kuseni. I mean sibuya ku Good Friday. Amen. Sitovuka ekseni siye ku morning prayer. Amen. Amen. Ngabo 5 ekseni ngilele ngiphupha lapha kumadlopha lapha entsabeni ngasekhaya bayadi besimangalisa nomfundisi uhlatshwa imbuti ligama lenkosi malibonga kwenziwe sacrifice ngempilo tethu alendzawo yaseMthombe ligama lenkosi malibonga. Amen. So sisembini bathandekayo ligama lenkosi malibonga. Amen. Nangihlela lapha phasi kunenvo lethi lakimi uthi umfundisi Dlangamandla uthi uNkulunkulu kuMoses kunendzawo lapha ngakimi ligama lenkosi malibonga. Sekunendo lethi lakimi yathi kunendzawo uNkulunkulu ayilungiselela umuntu ligama lenkosi malibonga. Ngagucuka ngibuka la ngemva ngibona abazane balele labanye ukuthi yahafuka egameni laJesu ngitho kahle kahle uNkulunkulu usilungisele indzawo ukuthi sitoshumayela nathi nesodwana ligama lenkosi malibonga. Ligama lenkosi malibonga ngoba kunendzawo lasilungiselele yona ligama lenkosi malibonga. Bekubita ukuthi siphume enhlangano siye embutini thine bese ngathi thine simangaliso sitoshumayela embutini ligama lenkosi malibonga. Thine sithi sitoshumayela embutini kanti uNkulunkulu ulungiselele thine lendzawo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyakweleta mfundisi Hlophe. Angilapha phasi bekuthi angikhiphe 50 rand. Ngifaka la kikhini ushumayela ngibe ngithi abazana bayitayele nje batabathi yini le ndaba
Amen. Hayi ukuthi ngimpa imali bathandekayo ngimukela i-deliverance yami kuloko bekakushumayela ligama lenkosi malibonga ngimukela ukukhululeka kwami kuloko bekakushumayela ligama lenkosi malibonga nganyela ngamtshela ngathi yathi kuyakuthi kuyophela inyanga uvise bashaya ekhaya 1 2 3 1 2 3 bathi kwaphela imali kude dinqodi ngenayo nasa kuyophela inyanga sele nje malanga uholi sekugula umntwana sekufuna isibhedlela sekufuna ke enyalo uyoboleka le mali na uthi yahola le mali seyovala lapha la uvula ikona sikhebezi so nakashumayela ngithola i-deliverance egameni la Jesu amen so ngiko ngithi uthi umfundisi la ngamandla kunendzawo lapha ngakini so uNkulunkulu nakafuna ukukhulula umuntu umlungiselela indzawo ligama lenkosi malibonga amen bathi abafundile there is a place ligama lenkosi malibonga uNkulunkulu ayilungiselela umuntu wakhe ligama lenkosi malibonga amen hallelujah sibona Davide uyabaleka egameni la Jesu uyabaleka Davide amen nakabaleka Davide ngovule kakhulu keyboard player uvule nje kakhulu dlala topha ukuze nale live lami tophakama amen sibona Davide uyabaleka nakabaleka Davide iBhayibheli lithi bayambona abantu ligama lenkosi malibonga uyabaleka Davide iBhayibheli lithi wehlela esigodini sase-Adulamu amen iBhayibheli lithi nakafika esigodini sase-Adulamu ufike ubhaqa khona emgedzeni ligama lenkosi malibonga iBhayibheli lithi nakabaleka Davide bekabaleka abaleka nengadimulo yaNkulunkulu amen then ke sitoko salamhlanje sithi asengikhuluma ezingisi namuhla amen then isihloko salamhlanje sithi Moses uthi lana ke Moses wakhuluma wathi ngicela ungikhombise ingadimulo yobukhosi bakho then Moses said now show me your glory amen hallelujah Davide ubaleka nengadimulo yasimakathe bambona ubaleka uyongena esigodini sase-Adulamu ubaleka nengadimulo yasimakathe amen hallelujah asilifunde noma asifunde nalo kucala bathandekayo singafika engadimulweni yasimakathe esigodini sase-Adulamu verse 16 kulo leli verse la ekhaya egameni la Jesu na ungahambi nathi kutawubonakala kanjani ukuthi ngizuze umusa emehlweni akho mina nalesive sakho kuhamba kwakho nami nalesive sakho ngiko lokufanele kusende sehluke emkhathini wetive tonke temhlaba simakade wakhuluma kuMose wathi ngitakwenda lokhu lokushido ngobe uzuze umusa emehlweni ami futhi ngikwati kahle amen Moses wakhuluma wathi ngicela ungikhombise ingadimulo yobukhosi bakho amen hallelujah nakunendo lofuna isende sehluke bathandekayo emhlabeni ingadimulo yasimakathe ligama lenkosi malibonga amen kwendlula konke kuqonza ingadimulo yasimakathe litawusenda sehluke ligama lenkosi malibonga okay bengikhuluma indaba yaDavide uthi Davide ubaleka nengadimulo uya esigodini sase-Adulamu ligama lenkosi malibonga nakafika esigodini sase-Adulamu liBhayibheli livete amagama lathi labazalwane laba bagijima bayale kuDavide ligama lenkosi malibonga live la uNkulunkulu lithi labazalwane laba ngilabahluphekako amen ngilabaswele ngilabadikwelede egameni la Jesu baya kuDavide amen Davide wasuka eGathi wabaleka waya ubhaca esigodini sase-Adulamu bathi kube bakuve lokho bomnakabo nebakubo behla baya kuye kwathi bonke laba bebahluphekile nalabanye dikwelede nalabanganetiseki bafuna thatha ithembu
babuthana kuye waba ngumholi wabo. Amen. Kwaba ngemadvodzana la ngemang 400. Amen. Futhi labantu baba nge 400 emadvodza ligama lenkosi uMalibongwe. Hallelujah. Amen. Siyahlupeka ngobethu thatha indawo yakho. Sithembe wena uluncedo lwethu siyahluleka ngokwethu thatha indawo yakho Jesu. thina sithembe wena wedwa uluncedo iBhayibheli ivete amagama lathi leli bhungu leli belihlala ethempelini nasaphumile Moses. Ligama lenkosi Malibongwe lihlale lekubuka nje ingadimulo yasimakathe ligama lenkosi Malibongwe. Ngoba la sifunza khona sithola ukuthi na uqala le verse 1 kulesicubulo sala ekhaya kuze ufike ku verse 18 simakathe uthi thuthani kule ndawo lenakhe kuyo ligama lenkosi Malibongwe niye endzaweni lethide ligama lenkosi Malibongwe. Then livla uNkulunkulu lithi Moses angaphenduli livete amagama lathi Moses bekunelithendele kuhlangana ngephandle kwenkampu la bekavamise kuya kuyo. Livla uNkulunkulu lithi bekathi angaya kulelithendele kuhlangana kuphume tive timbuke nakaya kulo egameni lika Jesu athanga ngena bese kusuka lifu lifike libala ngetulu kwalelithendele kuhlangana bathi bangabona lelifu labazalwane iBhayibheli lithi bemelapha emathendeni abo eminyango bese bayakhonta khona lapho egameni lika Jesu ngoba thanda izulu umfundisi wami ingadimulo iattract abantu egameni lika Jesu labe bangacabanga ukuthi bangeda la egameni lika Jesu kodwa batithuke sebakhona la egameni lika Jesu ngoba inkasimulo yasimakathe igcwalisa lendzawo igcwalisa lelithempeli. Then livla uNkulunkulu ivete amagama lathi Moses ubuta uNkulunkulu ethembelini umbuta ngalendzaba la ikhulumile ukuthi uthi asithuthe kulendaba kulendzawo uthi Moses na ungahambi nathi uNkulunkulu asisuki la egameni lika Jesu. uNkulunkulu wasezulwini sawuthi ke Moses la sifunze khona uthi na uhambi nathi utawubonakala ngani ukuthi sizuze umusa emehlweni akho na ungayiphathi lemshado yethu kahle kuyawubonakala ngani ukuthi singilabazuze umusa emehlweni akho eNkulunkulu. Nangabe libandla lasetimbutini yeNkulunkulu bantu bakhona ungaba nakekeli uyawubonakala ngani ukuthi sizuze umusa emehlweni akho namhla kuseni. My father, my God, kuyawubonakala ngaletimbutini ukuthi wena uzuze umusa emehlweni kaNkulunkulu. Zawuthi ka Moses uthi uNkulunkulu ngikwathi kahle ukuthi uzuze umusa Moses emehlweni nami. Uzuze umusa Moses. Uthi Moses angaphelele. Now show me your glory. Egameni lika Jesu ukuthi ngikhombise ukuthi ngoba lokuthi sizuze umusa mfundisi Lophe asikaphelele. Sifuna inkadimulo. Egameni lika Jesu. Sifuna inkadimulo. Ngaze ngakhumbula enyoda engiGideon.
iBhayibheli lithi yayihlaselwa siveze ngayo yayihlaselwa egameni lika Jesu yasuka yahamba yawubhada yathi khohlwa ukuthi ngibani egameni lika Jesu egameni lenkosi yasezulwini. Then iBhayibheli lithi kwafika ingilosi yaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu yafika yathi khaweleni nemandla hamba ngalawo mandla uNkulunkulu akunikete wona egameni lika Jesu. Wangakemukeli lokho Gideon egameni lika Jesu wangakemukeli Gideon lo wathi Gideon ngifuna sibonakalise ukuthi vele ngilikhawuleni nemandla egameni lika Jesu. Now Lord show me your glory egameni lika Jesu. Ngifuna sibonakalise ukuthi ngizuze umusa emehlweni akho. Lithi iBhayibheli wa discover ukuthi bengakhuluma nengilosi yaNkulunkulu egameni lika Jesu. Wathi hlala wakhuluma nengilosi mani la ungahamba ngimele ngize ngibuye egameni lika Jesu ngoba ngifuna sibonakalise ukuthi vele wena uNkulunkulu. Ngifuna ungikhombise ukuthi vele ngisuze umusa emehlweni akho egameni lenkosi yasezulwini elaba hasuke manda khathaya. iBhayibheli lithi wathi nakasuka lapho wayawulanda lokuthithe wabuya nako wenda umhlatshelo phambi kwale ngilosi egameni lika Jesu. Wangadini lapho egameni lika Jesu ngifuna sibonakaliso egameni lenkosi yasezulwini. Ngifuna ungikhombise ukuthi nembala bengikhuluma naNkulunkulu wasezulwini. Ngitawubeka sikhumba lapha egameni lenkosi yasezulwini. Ngifuna ukuthi nakuthabuka kusa egameni lenkosi ngikhande lesikhumba somile lamaqeleni kwaso kumanti egameni lenkosi yasezulwini kuze ngitawubona ukuthi vele bengikhuluma nenkosi yasezulwini. uNkulunkulu wasezulwini sifuna tibonakaliso. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ukhuluma naMoses uthi ngikuvile ekhala kwabantwana bami eGibhithe ngikubonile sangehlile. Akwamukeli Moses lokho kube kulokuphelele egameni lika Jesu. Uthi uNkulunkulu hamba ukhula Israyeli eGibhithe uthi ngiyawufika ngithini uthi uyawufika uthi ngiyele nginguye egameni lenkosi yasezulwini. Akakwamukeli futhi lokho Moses ufuna sibonakaliso egameni lenkosi yasezulwini. Tawubonakala ngani ukuthi ngisuze umusa emehlweni akho uthi ayibona ile ndukulo iphethe esandleni sakho awuyijike phasi egameni lenkosi yaguquka induku yaba inyoka ngoba sifuna sibonakaliso etimbutini ukuthi singilapha suze umusa emehlweni akho eNkulunkulu. Letimoto etibakela ngephandle uzatawupaka emarenje la ngaphandle utawupaka ema-Ford Ranger la ngaphandle ngoba inkatimulo sibabe isethi kwethu egameni lika Jesu elaba hasuke mando ngatimulo esimakade isethi kwethu egameni lenkosi yasezulwini. iBhayibheli lithi Davide uyafika wehle esigodini sase-Adulam egameni lenkosi yasezulwini. Nakahle esigodini sase-Adulam labahluphekile nalabaswele nabayitikwelete labagulako egameni lenkosi yasezulwini baya esigodini sase-Adulam ngoba kunengadimulo esigodini sase-Adulam. Akunandaba ukuthi uhlupheka kangakanani usole kangakanani kodwa nawe unenkazimulo. Bantu bayagcwala esigodini sase-Adulam. Ufike uhlale ube ngumholi wabo ube umholi webantu abanemali ube ngumholi webantu labakhulu ube ngumholi wabo ungenamali ngoba unenkazimulo. iBhayibheli lithi waba ngumholi wabo wabahlala wabakhansela abanye bafuna ikhanseling. Yebo ngekhansela abantu bashadile ungashadanga. Haleluya. Ngoba unenkazimulo. Nganyela ngamsebenti ngangabitwa ngakhansela abantu bashadile ngashadanga egameni lenkosi. Ngathi kodwa abantu bangihlolelani laba ngoba anginana le ntombi egameni lenkosi. Kodwa uNkulunkulu ngoba kunenkazimulo kaNkulunkulu sifike sikhulume amandla sifike sikhulume iwisdom yasezulwini. Ngoba la singawathi ukukhuluma khona ufika sikhulumele egameni lenkosi yasezulwini. Kuyawubonakala ngani ukuthi ngizuze umusa emehlweni akho. Hey, show me your glory. Namhla ekuseni kuze ngibonakale ukuthi ngizuze umusa. Layele ingadimulo ebukhona bakho egameni lika Jesu. Layele ingadimulo ebukhosi bakho kuze kubonakale ukuthi ngizuze umusa emehlweni akho egameni lenkosi yasezulwini. Oh haleluya.
asiphakamisele intandla inkosi egameni lika Jesu. Ekusile bazalwane uthi umfundisi Hlophe uthandaze kuseni egameni lenkosi yasezulwini nasekujika abathakathe babiyele emuva egameni lenkosi yasezulwini. Oh haleluya. Hey bashumayele bafundisi le ndawo. Bashumayele bafundisi le ndawo. Namhla kuseni ufuna kubonakala ukuthi singabazuze umusa emehlweni kaNkulunkulu. Oh haleluya. Oh haleluya. Asigade nema miracles bathandekayo. Lamakhulu egameni lenkosi yasezulwini. Angeke uNkulunkulu ehle kanje kule ndawo. Kodwa bese sisathola ngisho intosi nje umfundisi. Bese sisathola ngisho intosi nje egameni lenkosi yasezulwini. uNkulunkulu ehle kanje kule ndawo. Asiphakamisele intandla inkosi yasezulwini. Oh haleluya. Izohlala la ezinyaweni sika Jesu. Abathandekayo. Ngisengajayiva namhlanje. Hey. Njengoba nishe ngoMaria wayethanda. Awu izohlala la ezinyaweni sika Jesu. Izohlala sika Jesu. NjengoMaria wayethanda. Abathandeka iBhayibheli lithi lelibhungulelo elimyeka mosihambe. Washo lomnye umfundisi wathi sake sathandaza esontweni inkonzo kwashaya isikhathi sekuphuma. Wathi MC lapha epulpit wathi abahambe labahambako egameni likaJesu siyabakhanda ngendlela sibanjwe ngumoya engcwele egameni lenkosi yase lelibhungulelo libengabuki isikhathi lalihlala libuke ebukhona baNkulunkulu egameni lenkosi yasezulwini. Haleluya. Sithi nje namhla etimbutini silayele uNkulunkulu ngatimule ebukhosi bakho. Silayele uNkulunkulu ngatimule ebukhosi bakho. Oh haleluya. Oh haleluya. Kwasho lenye indoda athi beyihamba ngesidududu egameni lenkosi yesondweni nayifika lesondweni ikhandela abanye bahamba nema S5. Ikhonte nayithi ihleli lapha emuva yababuka njengasimangaliso nayithi yababuka bayakhonta labafundisi bahamba ngama S5 base sebabanjwe ngumoya engcwele bagicike phansi bagqoke amashirt abo emapholo egameni lenkosi ithi ngababuka labafundisi uthi ngathi umuntu mina le shirt lami la 100 rand ngimile angigiciki labantu babhaka ama S5 la ngaphansi la ngaphandle egameni lenkosi uthi ngathi kusukela namhlanje ebukhweni baNkulunkulu nami ngiyawugicika phansi namhlanje namhlanje nje unema BM la ngi2 uthi ngaqala lapho ukuthi ebukhoneni baNkulunkulu ngiyawudlala nami Jesus nakugicika abantu abagqoke amashirt abo 500 bagicike nawo phansi mina nelami la 70 rand ngithi litawungcola egameni lenkosi. Awu Jesu sikhombise ingatimule ebukhosi bakho. Leta usena singakhona ukubamba ebukhoneni bakho. Leta usena sikhulule egameni leta usena sikhona ukugijima ebukhoneni baNkulunkulu. Oh haleluya. Asiphakamisele intandla inkosi yasezulwini. Jesus. Lesiyahamba etimbutini. Uyabonakala ngani ukuthi sizuze umusa emehlweni akho. Haleluya. Egameni lenkosi yasezulwini. Sende sehluke uNkulunkulu egameni lenkosi yasezulwini nekugqoka kwethu sende sehluke uNkulunkulu nekukhuluma kwethu akwahluke nje uNkulunkulu. Oh haleluya. Oh haleluya. Lamalanga ngithanda ukuthi bangicoshe la ngisebentela khona Jesus. Hayi ngithanda ukuthi bangicoshe la ngisebentela khona. Yeah. Angisafuni. Jesus. Amen. Anyamcela uNkulunkulu. Noma ngabe sekuthi umnyango la uvulile. Ngela sale bangicosha. Egameni lenkosi yasezulwini. Awu haleluya. Kodwa ngiyamethemba waseCalvary. Kuthi angeke azahlala na. Angeke abukise ngabe egameni lenkosi yasezulwini. Oh haleluya. Abazalwana ngeke. Asiphakamisele intandla inkosi yasezulwini. Jesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Uyabonakala ngani? Kuthi ngizuze umusa emehlweni akho. Oh haleluya. Asiphakamisele intandla inkosi. Ngatimule bathandekayo. Jesus. Lesifuna namhlanje. Yenta ukuthi bantu basondele dudana nathi. Yeah. Ingatimule yenta ukuthi bantu
yenda ukuthi uthandzeke futhi nakubantu Yeah. ingadimulo yenda ukuthi umukeleke nekubantu Hallelujah. amen Jesus. ingadimulo yenda ukuthi egameni lika Jesu wonke umuntu etekwata ufuna lisito noma ungenalo Yeah. egameni lenkosi yasezulwini Amen. haleluya ingadimulo yenda ukuthi nalabane dikwete bete kuwe batoboleka imali ungenayo egameni lenkosi yasezulwini oh haleluya ingadimulo idonsa abantu bete kuwe amen oh haleluya Hallelujah. iBhayibheli lithi esigodini sase-Adullam kwaye madoda lahluphekako naswele lalambile nedikwelede ehlele esigodini sase-Adullam wafika waba ngumholi wabo uDavide Hallelujah. wafika waluleke madoda njengoba babedla ngamandla akhulumilela namhlanje wathi danazela ukuthi emadoda namhlanje angabi nelaka Yeah. wafika waba ngumholi wawo Jesus. egameni lenkosi yasezulwini Amen. wafika wathi madoda konke kuyalunga nawuhlala kuJesu konke kuhamba kahle amen Hallelujah. nawuhlala kuNkulunkulu konke kuhamba kahle sitawuthandaza namhlanje bathandekayo Jesus. ngithenge ngibe ngumthe sitawuthandazela inkazimulo kaNkulunkulu Oh, hallelujah. ngatimula uNkulunkulu itakwenda ukuthi noma sikhonda esimbutini lolidlula ngendlela athi angene Yeah. sengithamele ligama lenkosi malibonga Hallelujah. oh haleluya Amen. ngatimula simakathe itakwenda abantu bahunguleke Yeah. iBhayibheli lithi Jesus. wathanda wakhonda wathandaza wathanda wahunguleka bani Sawula amen Yeah. wahunguleka